Novinho megato gwenani. Eye onye eyi nyere. Alo gapupu. Sike nye gapupu nyere be miokata miaka notu. Le gapupu ya omeleke be miaka tonse. Nous de gome. Nous sike leve viere nami. Amegbe mi atan se gome. Alebe mi afe amenyenye ne wanye amenyenye ke nu mawu wo mi dobe mi a anye le yefe lolonume. Mawu wo mi be mi anye ame le yefe lolonume. Eye te si womi la. E womi be mi a jesi e yama si kenye mi a po wona be yenye etonami yenye mi a po wona si kede ka do unse de mi a ji lefe nyenye si koto demya meta kenya agbele mi amela edibe agbemala neno miame neno de diere le miame e neno kokwere le miame alebe miawo kenye e yaponu wowo ola mi atoma doje sia mahabe kokweto yonye no vi loloto egbela leke nu le yimdo le subo haume alo le amegbeto okata si o le ko yobo nye Kristo tomela mele ete fokura o ela be ninye be mo fo gbogbo le polo mula eya ko ya la tenye mo fo vi eya taminya be mo fo nya gbole nyure be na nemia subo ila ehia ba mi asuboi alo le vivie ba mi asuboi le gbogbo ble enyatepe me ela be eyantola gbogbo ye onye eye wo e pe nya okata onye nyatepe nya matro talovinye enunde le vivie be mi okata mi asego me fifia abe Kristo to ke mi nyene nous kenye nous akumo nous si kenye nous anye bana et nous ba blade mi ape ma ou black lemi kenye et nous ba bla mavo que yobe nous ba bla kenye nous ba bla po vosa ke ma ou de nyekplo alo me gbeto fo me katata ba to pe nous ba bla vosa mamela mi okata mi atosi eduko va varene eyama siko ayobe eduko kokwe eduko kenya yefe nudu anyo yo no agberenu numa gomajiko yemi to se gomene yemi khoyi senene mala eya la pere mi antibena mi ape mo visusu alo mi ape Kristo to susu la ne wa deblibo ne wa temu yomi ple kakaibe amejojeo nubabla vosa alo nubabla vosa ke maudu anyi chogomejejela mi kwele mo se fe agbale evelia me Exodus alo Exode fe agbale mo se fe agbale evelia tabla vone pukui amenyime leke o avosa lo le kamame bena wa toklo nouveau la monsieur nouveau nkila negle agbalema kenye mo se fe agbale evelia etabla vone pukui ame enyiame. Exode chapitre 24 verset 8. Mais dibe mianto mi agle donc yiye me glemla ela osi bebe me cho de on ekpenene vo mianto mi agle et hier vivie et ne mi grafi ma voix mi akpole siko wo ne dura
et ne mi hle e ma voilà mais di ba me sia me na ide bible me ba me ke me ka fru no via o le ke nya le kola e nu emi anodo ye ji mi akhose na mi pe ma vinyenye la ne wanye mo vinyenye Kristo to nyenye la alo Kristo to nyenye la na nye Kristo to nyenye le nyate ple bobo me nemi de Hébreu to fa gbale ha me Hébreu français to be Hébreu nemi de Hébreu to fa gbale etamenyi me dibe no vinye me ben na wodosia ele veve ehia na obe na we na sende gome gbogbo kokwe na takpere tio abele ke ucho gbogbo to nlo nya ene yemi nya be enya ma nlo edo kwile entila nu wo onlo nya le mo fe gbogbo fe de fia nu ye tamele kuku de na wo no vinyere kele todo nka popo ya be na oha na ide Hébreu to fa gbaleme e ne nyele regala na dogbera mau venamanu mau nya manuvela mau nya nubla ni pola ke pa nubla ni nami esiai eye ala po nubla ni no bana ya naba efe gbogbo ya na tema pere ti o bana atense enya siogom e ata wonto na hle me ganya american hle na o na me nya gbegbe la ala French ne me nya français gbegbe ala English allo vo me nya be ya la mi adegbe ta la nya he koe la be ya e ma o de nami eya emi a ajira do nyibe mi atema se nya siketutu maule gbogbo nami to ye pe nya me eya ta no vinya ele be vie na ire Hébreu to pa gbale ta me nyime na hle Hébreu to pa gbale eta me nyi me de kuku eta me nyi glomele Hébreu to pa gbale ta me nyi ne na hle kukui gba to ba ile kukui ama felia ne na ga hle cho kukui ama de heide we tolia me di bon to na hle ne gbogbo koko na de me no ne na se nu sike kude evosa do sike Kristo wonami he wonami se ka ho hele eyi yo katabe amesiam sika ho edomajila esela akpo de one for all zeka hena yi yo kata la be mamo wanu afakla fawo na kare maojila egobe ekare ehwe nyaji seta e kare jibe de ne ma ole eye megba na ide Hébreu to fa gbale etama sire ke hame na ide Hébreu to fa gbale etama sire ke me ha na hle chokukui were ke lia pede kukui blavovo enyiame ne na kpo ne na senu de gome ne megano kulvinyenye meke le amegbe topo nu fiafia kenya nu fiafia godogodo kenya nu fiafia kemele teho yo chole miafia la miapa chochi o megbela me de kukuna mede bene dibe anye Kristo to le nya teho me de popo fe do ke Kristo va wonami ne ya se gome e ha tozi eto ne ya po agbe e ya po koko ne na po ya ira ne na nyi dome na maufen gbedodo katala me de kuku na ovevie bana mega kufia le nu hwe ontio na Hébreu to fa gbale ta me ya me re kuku igba to plefelia e na ide kuku ya ma dia to ide kuku na mo e ma profesio na ide kuku to ide kuku ame adia ma ba ide ewe tolia me ne na sende comme la fima e ne kreba voa na le kuku ya masire ke eta masire ke Hébreu to fa gbale eta masire ke na Hébreu to fa gbale eta masire ke ya me dibe ana nyobe na le cho yepe eta kuku igba me ne na tan se comme kakaide enu na le ma voa me le kuku de na we amesiketi be ya trosi mo vi alowa yebe Kristo to ke u fodi de kama galola edula se no gome la fia edula se egome la fia egbe mile nkekena na egbe mile
wetri atolia pe keke bla vo eve akpeve bla vo eve yemele ya bo na do tonye ne na wentido ne na kpo musakele mo feto wo pepe nyamela sikela wo be maga yo do ko gberibe e gagné nouveau là nenye be gbogbo ka pere tio ye segome leke tutu maudi be na segome do la wo Christ to nyenye la a deblibo e jijo fa ma to si to bo magbeji ela be bleva kulo be blele eji yakpa e yata no vinya ma jibe ma to nya ya no ogbe benene le pupui e tama sirka mori na jump de pupui e tama wame ne na le tama wa ken ne na po como se que le hasida na te wene ne ma o yiro kaka enya be mi o kata mi agle agbale kokuya enya kokuya maudumbe eye o nyagbodi o kata o gro dadi bebe to le yesa fa agbale me eye o va me e va me le Christo we Yesu pe ani Emmanuel pe vava mi agbo vava mawu de kaililo amone o ko blank bebe mawu de le o yabe ya mawu de ka kenye Yesu Christo de kamakweli ebe nemi poela mais nous quand tu as les tot c'est bien Yesu va ben de vie ne va mi agbo e ta mi le gbo e vie ma on vie ma won to e onye ma o ma jivi de ke do di da mi onye ma o nu wo kenye e wore pe no nu ma o to nye ma o ke wo mi ye to ga di va mi agbo Bibla me le me ye ala to nya siole me nya me ke na no gbe no gbe si agbele wo to pe susu nu o la ba gbela me gelo to susu be tom adi o vide to mo fo nyame mele ne o e yeta no vinya me de kuku no vejim to bena na crete pe ya ne le voir na la bien question de alors le bien là na bien mais pasteur il me sey ya gomo na bien mais le kuku no na bien so na bien lo ma on experientio ma on experientio ben na ton wesia na hele enusia o ele vivine lo rebi to fa gbal moglo etame eni kuku igba he de fe cho etame nyaka cho kuku ade he de wi to ne na hele ebu to fa gbal etame asire ke ha na hele pata ne atem sende comme le film e na hele vo na hele etame wolia ne na hele ha pata ne na kponu ke tututu fondation alo gomodo ne na kpo gomo se que le hasida na te wene ne ma o yiro kaka enya be mi o kata mi agle agbale kokuya enya kokuya maudumbe eye o nyagbodi o kata o gro dadi bebe to le yesa fa agbale me eye o va me e va me le Christo we Yesu pe ani Emmanuel pe vava mi agbo vava mawu de kaililo amone o ko blank bebe mawu de le o yabe ya mawu de ka kenye Yesu Christo de kamakweli ebe nemi poela mais nous quand tu as les tot c'est bien Yesu va ben de vie ne va mi agbo e ta mi le gbo be e vie ma on vie mawu to e onye ma o ma jivi de ke do di da mi o ye ma o nu wo kenye e wore pe no nu ma o to nye ma o ke wo mi ye to ga di va mi agbo Bibla me le me ye ala to nya siole me nya me ke na no gbe no gbe si agbele wo to pe susu nu o la ba gbela me gelo to susu be tom adi o vide to ma o nya me mele ne o e yeta no vinya me de kuku no vejim to bena na crete pe ya ne le voir na la bien question de alors le bien là na bien mais pasteur il me sey ya gomo na bien mais le kuku no na bien so na bien lo ma on experientio
Maonek perentio, ben naton wesia, nakle enusiao, en vivinelo, rebi topa gbalmeglo, etame eni, ukwi banre de fe, cho etame nyake, cho ukwi adere de witome, ne nakle ebru topa gbal etame asire keha, nakle bata ne atem semde comme le fima, et nakle vo nakle etame wolia, ne nakle hakpata. Ne na kponu ke tututu fondation alo gomodo pe que le Christ peut aussi qu'on a mis la route ne de popo ke nye de popo yo me pode de be ma gagner nouveau la popo là de na socio de Yesu Christ pour comme ezal dodo ta masse de fia mi envie Yesu yo ira maulolo avoyer do là le Christ Yesu me ye peut gbe mi gase de ka popo ya me et ma dibe mi ava ji ya ne le mi refia voilà quelqu'un m'a mis à temps où il y a mais ça me l'attend de comme elle aime mais on est dans caca ben c'est comme le cas de Jésus Christ font comme quel n'a pas ben et ça de l'eau et je dis non amen.